Alba Otero o saque. Toca na rede, pero cae. Levanta Naste. Noia. Carla que se enfada. Pero hai que seguir, hai que seguir. Un arriba, as de Xabarins. Saca número 13 de Noia. Pois nada, semella que tiñamos problemas técnicos co sonido. Esperamos que foran solventados. E nada, retomamos este terceiro set. Imos 2-2. Saca a xogadora número 13 do Noia. Recibe Fátima. Pero punto. Retoma o saque. Coloca para 3. Alicia. Remate cara 5, vaise fora. 2 abaixo. E sigue sacando a número 13, que leva 4 seguidos xa. Sale con 3 de novo. Pasa o balón, Fátima penalti. Temos as nosas enchufadas. Xa que no fin de semana celebrará. Bo saque de Fátima, pero fora. Vai. Podemos estar 2 abaixo. 3-5. Agora o saque ao 14 de Noia. Recibe Carla. Carmen intenta cinta. Vamos en Alba que saca o balón cunha mao para atrás. Carla que lle dá, complícase que esas de Noia, pero pasan o free. Pasan a free. Sale con Alicia. Mira si se está escoitando. E precisamente vai o saque Alicia. Alicia saca dobles. Gran actuación hoxe pola súa parte en todas as facetas, tanto no ataque, bloqueo, ata na defensa perfecta, remate por 5. Hoxe as nosas centrais están que o petan. E con empate no marcador saca Alicia. Outro bon saque, o fondo. Free. Pasan a free. Remata Carmen, Caixirla a 6. Vai finta, levanta Alba. Uf. Madre mía, como estamos.
creo que é momento dun refresco nas filas dos Xabaríns. Bon saque. Mala recepción, 2 abaixo para as nosas. Moi bo saque ahora da 8 de Noia. Que volve sacar ahora 2 arriba. As de Noia. Alba que remata, toca no bloqueo. Coloca ya ahora a Carla, o fondo. Fátima, que ya deixa perfecta Alba para o remate da outra Alba. Remate en diagonal. Reza polo punto que meteu. Presínase. Celebro. Ao saque Carmen, mete o saque por favor. Recibe Maruxa. Sale por un. Celebra como se nunca fixese un punto. E agora o saque a número 15 de Noia. Saca floating. Recibe perfecto Carla. Alba que remata contra o bloqueo, blockout. Blockout. Estamos que o petamos por 3. Sálenos todo. 8-9, un abaixo. É turno para a nosa receptora Carla. Incorporación para este ano. Sale por 3. Chega e... Intenta levantala desde o suelo, pero é punto para as noiesas. 8-10. Saca a central número 7. Entra a xogadora número 14 no seu lugar. Recibe Fátima. Alba que coloca Vai por corta 3. atrás. Perfecto. Bola por central. Están facendo moito dano polo central. 9-10, entra Alicia. Outro segura de vida no día de hoxe. Turno ao saque para a xogadora Alba Torrón. Debemos afianzar esta boa racha cun saque dentro. Costa, punto directo. Agora sí, 10-10. Empate no marcador. E a seguir a racha. Semella un partido igualado polo momento, pero vaise fora. Laméntase o noso técnico. Agora a número 13 ou 73. Non sei. Número 13, Sara Bugallo, xogadora do Boiro Voleibol. Sale con Alicia, deféndenlle neste momento. Pasan o balón, chega Nat. Solventan a Free. Fátima cunha finta. Carla chega, perfecto. Sale con Fátima. Fátima. Outra finta, pasan o balón. Levántana, non lle metas fogo a pelota, por favor. O balón moi pasado e queda na rede. Vai Varilla, entón é fora, punto para Xabaríns. Temos que seguir fozando. E o saque Alba Otero. Saca a nosa O colocadora. saque. Pasan a pelota de Milagre. Sale con Alicia, qué pena, vaise fora. A diagonal. Qué pena. Estaba o punto casi gañado, pero non. Complicouse. Saca a receptora. Salen por 2. Tiras en plancha, defende.
Chega Carla, sale con Fátima outra vez, finta. Sale outra finta. Vai. Coloca cara atrás para 6. Vaise fora. Eu creo que ese era un pouco un invento. É unha das poucas veces que vexo isto. E saque Fátima. Fátima que asegura o saque. Coloca cara atrás. Trepadora, reconstruen por 4, diagonal, boa defensa da líbero Irea. Vai, Carla outra vez co remate, fondo. Chega. Salen por 3, finta. Reconstruen por 4. Outra vez con Carla. Toca no bloqueo. Knockout, perfecto, perfecta diagonal. Este é o vólei que queremos ver, o que precisamos para levarnos este partido. Ao saque a nosa receptora Fátima. Toca. Defenden tras o blockout, pasan a free. Buscan a zona de conflito. Líanse, Pasan a como poden. Salen con Carmen. Cachirla. Blockout. Saque para Fátima ahora. 2 arriba Xabaríns. Agora é o noso momento. Veña, vamos. Vaise fora. 14-13. Neste terceiro set ainda non se pideu ningún tempo morto. Turno ao saque para a central do Noia. Recibe Carla, perfecto. Vai corta atrás. Chega Fátima. Gran defensa por parte de Fátima. Outra vez, blockout. Teñen que reconstruir as noiesas. Sale por 4. Cae. Sí, chega. Levanta a Carla. Perfecta, defensa. Fora. Vaise fora. Punto gracias a nosa receptora, que se defende como gato panza arriba. Forza o fallo. E o saque Alicia. Entra de novo Alba por 4. Saca a Alicia, que lle toca defender en 5. Carla que Perfecta chega. defensa, outra defensa, unha man. Carmen pasa a free. Salen por 4. Dentro. Foi dentro. Pareceume bastante xusta. Vemos conversacións entre Alba e Carmen polo tema do bloqueo. 15-14, aínda así imos un punto arriba. Saca a xogadora número 8 agora do posto. Comezou o partido de colocadora. Saca floating, recibe Natalia. O remate de Alba que volve por Pas. Carmen que finta dentro. Atopa as cosquillas no bloqueo rival. Xesticula como dicindo que aquí estou eu. E precisamente vai el ao saque. Con 2 arriba a favor de Xabaríns. Precisamos meter o saque. Tempo morto para Noia. Queren cortar xa o saque.
Reanúdase este terceiro set tras o tempo morto que pediron as noiesas. Saca Carmen, pon en xogo como debe ser, sale por 4, Dobles. pita dobles, a colocadora do Noia, turno saque de novo para Carmen. 3 arriba para Xabarins. Remata diagonal, que defenden. Reconstruen por 4, as noiesas. Finta. Vaya finta, Sigue. levanta ya. 17-15, 2 arriba. Non podemos relaxarnos. Turno ao saque para Maruxa. Chega. E free para o campo de Noia. Remate a rede da Noiesa. Danos oxígeno, 3 arriba. Temos que seguir con esta trayectoria ascendente. Cando agora vai sacar Carla. 18-15 no marcador para Xabarins. Salen por 3, corta atrás. Blockout. Sale lle ben o blockout. Turno ao saque para a xogadora número 7. Boa recepción para Carla, corta atrás con Alba, defenden ya. Fondo. Pasa a Free, levantan a Ben, sale con Fátima, remata a Remanguillé. Cero necesidade. Dezoito, 17, saca de novo. Boa finta de Alba ahora, pero chegan. Fora. Vaise fora. Outra bocanada de oxígeno para as lucenses. 19-17. Volve a entrar Alicia. Turno ao saque para Alba Torrón. Vai flotar. Saca mal. De 19-18 no marcador. Parece que queremos complicarnos este terceiro set. Turno ao saque para noiesas. Colla Fátima. 19-19, punto directo. Levanta Alicia o balón. Alba que ya coloca a Fátima. Fátima pasa. Toca reconstruir. Toca no bloqueo. Vai blockout. Fátima que fai finta. Chega. Levantan as noiesas, reconstruen. Vai Pasa Free. Alba para 3 para Alicia. Vai outra finta. Levántana. Salen por 6. Creo que teñen que salir por 4. Finta ao fondo. Dentro. De Fátima, perfecto, moi astuta. Estaban sendo todas as fintas cortas e a larga xurdeu efecto. Cambio. Piden cambio. Dan un cambio, cambian a colocadora no Noia. Número 73 polo número 20. E un arriba Xabarins, o saque Alba Otero.
Toca no Blockout, bloqueo. que pena, non poden defendela. E nada, semella que vai estar moi apretado este terceiro set, perdón. Turno ao saque para a receptora número 13. Cae. Vai Alicia pasa de primeiras. trepadora. Vai bloqueo. ...20-21... Había disputas por o bloqueo, si foi fora ou dentro. A colexiada Ana Bouza dao como fora, punto para as noiesas, que van un arriba. Levanta o balón Nat, pon a 3 para Alicia, Alicia ao fondo, pero levanta Nas de Noia. Vaya finta, levántana. Outra vez para Alicia. Finta, toca Carmen e non chegan. Pide tempo morto Andrés. No. Tempo morto, imos 2 abaixo. Está se nos escapando. Vamos chicas, va. Levábamos arriba todo este set, pero ahora tócanos ir 2 abaixo. Saca de novo a receptora noiesa. Sale por 4. Pasan a de brazos. Daño un regalo e unha bocanada de oxígeno ás lucenses. E o saque Fátima. Ao saque Fátima. Son momentos de vital importancia para o devenir deste set. Asegura sin salto. Sale por 2. Defenden. Chega Coloca como Alba. pode. Pasa a free. Son dobles. 22-22. Pide outro tempo morto. A técnica noiesa. Toca volver ao campo. Dá indicación en colexiada Bouza. 22-22 ao saque Fátima. É moi importante meter o saque tras o tempo morto, xa que moitas veces pídese por este motivo, para poñer en aprietos ao saque rival. Non arriesga, pero 22-23, picaron os nervios. e o saque a 14 de Noia. Recibe Fátima, ben. 3 para Alicia, e Alicia rompe. Perfecta, remate de Alicia. Reventa contra as maus. 23-23. E precisamente vai el ao Outro saque. momento crucial, este saque.
saque Alicia, bon saque. Bo saque de Alicia. Van salir Hai por que asegurar 4. esta. Perfecto. Falla. E o noso punto de partido, posibilidade, punto de partido non, perdón, punto de set. Xa me estou emocionando hasta eu. Estaría ben o de punto de partido xa. No. Que pena. Falla o saque Alicia, non pasa nada. E o saque a 8 de Noia, que nos estaba facendo bastante dano antes co saque. A ver agora se salimos a primeira. Sí que nos fixo dano o saque. Toca no teito. Tempo tempo morto Andrés. que pide Andrés, sabiamente. Reanúdase o terceiro set, pode ser o derradeiro punto, se iso levan as noiesas. Saca de novo a xogadora número 8, que se reconverteu en oposta. Temos que facer puntos sí ou sí, sexa como sexa. Reciben ben. Sale con Carmen, Carmen finta e cae o balón. Igual Cae o balón. 25-25, Carmen fai fintas de todos os tipos e saenlle, E precisamente conxúrase para o saque a mesma xogadora que igualou o partido. Bo saque, está dentro. Pasa penalti para Alba. Moi ben, temos que celebralo. Alba rematou o penalti e foron as noiesas quenes tocaron a rede. Precisamos de novo de poñer o saque en xogo. Bo saque asegurando Bo outra vez saque. corto. Pasa. Bueno, Va a Bueno, caer por la catro. cinta. Varilla. Varilla, que pena. Varilla. Cambia o saque este set. Mínimo este set vai a 28. Saca E o Maruxa. Chegan. Carla remata. Reconstrúen. Rematan o zaguero. Pasan o free. Pasa Alba. Salirá por Por 3. tres. Boa defensa de Natalia. Finta de Carmen. Finta. Outra vez por 3. Que pena. Punto de set para as noiesas. Complícasenos de novo o partido. Pero seguimos confiando. Creo que Carmen está un pouco dos nervios, non debe fustigarse tanto polos fallos, o bo aínda está por vir. 27-27 o saque Carla. Saca Carla, Parece que vai free. Free. pásana, Alba 3 para Alba. falla o remate, non mo podo creer. Un dos poucos fallos neste partido. E de novo punto de set para as noiesas. Calma, calma, va.
Boa recepción. Alba que hace una finta. Non te Fati cabes, outra Alba, finta a me ca- fondo. Non te cabes. Pasa Free. Pega na Levántala. rede. Ai, deféndena. Free. Creo que foi rede, pero bueno. Outra máis para Alba. Nada. Ahora finta. Free outra vez. Carmen levanta o balón. Outra vez para Alba. Defenden ya. Free, fondo. Vale, sigue. ¡No! ¡Mierda! Va, venga, va. Está bien, va.
toca retomar o cuarto set. Xa sen posibilidades de permanecer en primeira este fin de semana, xa que as noiesas ganaron 3-0 e as nosas fixeron por 3-2 e matemáticamente xa son outro bon saque de Alba. ¡Dios, Carla, increíble! xa son as noiesas que nos van permanecer en Noia, que salen vitoriosas deste triangular que se celebra este 1 de outubro. Boa colocación de Alba. Levantou unha ben despois do bloqueo a número 8. Alicia que remata ao fondo dentro. Vaise fora. Remata Alicia contra a rede, neste momento contrariada. Sacan de novo a noiesa número 20. Pita fora. 2-3, un abaixo as nosas. O saque Alba Otero. Bon saque. Saca Alba, coloca cara 2. Bloqueo. Bien, Alicia aí estando atenta que non chegaba Alba. Pítalle dobles. 3-4. Levanta o balón Fátima, Alba que coloca para Carmen, dentro. Punto para as lucenses. A verdade é que tanto o técnico Andrés como a técnica do Noia poderían aproveitar este set para darlle minutos a outras xogadoras que están na bancada. Levanta o balón Carmen, coloca o Fátima para Carla. Dobles. No, rede. Tocou rede co ombro o colocar. Qué bien Carla con ese ataque. Construe. Coloca cara a varilla. Instruccións de novo da técnica noiesa. 6-4, 2 arriba para as nosas. E saca Fátima.
Carla que volve a rematar o fondo. Gran diagonal. Ben free. Sale con Alicia. Deféndena, salen por 4. Vale. Gran defensa, de novo. Por 3. Blockout. Carla manda o remate fora. Desta vez e volta ao saque a número 14 de Noia, cando Xabaríns vai un arriba, 7-6. Sale por 3 Alba, finta Alicia e agora as de Noia rematan a línea e deixan a no chan. Volve o saque a número 14. Carmen que remata e cae o balón. Oito, 7, un arriba. Sale. Pasa o balón na recepción. Toca no bloqueo. Alba chega. Fátima tira, se chega tamén. Carla pasa free. E volve a recolocarse, pero o bloqueo non saliu, caeu no campo propio. 8-8 no marcador, novamente empate, e sacará a número 8 de Noia. Bon saque, chega Nat, Fátima deixa en riba súa. Alba recibe, coloca a Carmen, outro free para o campo de Noia, que saen por 3. Gran remate. Carmen que se tira a cope, a desesperada, toca o balón pero vai hacia atrás. Outro bon saque da 8. Carla que remata o fondo outra vez, deixa na rede e cae o balón. Salta o bloqueo, deixa na rede. Quería darlle 4 toques. 9. Quería darlle 4 toques solo contra a rede. Como Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Con la coleta. Non chegan agora o balón. Toca a rede. Pita red. Por o ímpetu de facer o punto. 11-9.
Ningún dos técnicos quere facer ningún cambio para dar minuto ás outras xogadoras. Vai ao saque Carmen de novo. Sale por 6, vai a finta. Alba unha mau, Alba Torrón que remata, Levantan consiguen levantala. Free, e outra vez para Alba Torrón. Con penalti ahora de Noia. Once 10. Siguen un arriba as nosas. Once 11. Le vale. 11-12, un arriba as miguesas. E saca 15 de Noia, un arribas de Noia ahora. Nada, 11-13. Necesitamos un pouco máis. Moi buena. Carla que busca o fondo da pista. Outra, ahora para 4, fora. Doce 13. O saque ahora Carla. Bon saque de Carla buscando fondo. Pasa un free, pero quédaselle na rede. 13-13 no marcador. Saque para Xabarins. Bon saque de Carla e fora. Parecía que picara na línea, pero non. Piden cambio as de Noia. Entrará a 5, sale a 14. Para entrar por 4. Saque da central número 7. O free alto, perfecto para Alba. Fátima remata, fondo, dentro. 13-15. Saque a rede, ahora da central. (14-15) no marcador a favor de Noia. Saque de Alba Torrón. Salen por 3 as de Noia, levanta o balón Fátima. Pasa o balón. 15-15, punto a favor da Xabarín, saca de novo Alba Torrón. O
Outro bon saque. Alba que coloca para Fátima, perfecto. E cae o balón. Vai Non blockout. consiguen levantalo. Punto para as nosas. Boa línea de Fátima esta vez. E un arriba ahora. Saca de novo. Blockout para o posto de Noia. Pasou polo medio das maus. Gran actuación por parte desta xogadora. A número 8. Saca agora a colocadora con número 20. Sale con Fátima. De novo finta. Finta Alba, pero collen esa finta. Sale por 6. Defende ben Carla. Finta de Fátima, pero non Inventa toca. unha finta que non sale ben. Un abaixo, 16-17. Semella que non vai haber cambios en ninguna das filas. Chega Alba para Fátima atrás, que pasa un free ao medio da pista. Coloca cara atrás. Que bien Fátima. Bloqueo, gran bloqueo. É turno ahora para a nosa colocadora, o saque. Al Botero. Bon saque outra vez. Alicia. Central que se está reventando. Esnaquiza a defensa rival. De novo o saque Alba Otero. 18-17, un arriba. Ainda así estamos un pouco decaídos. 19-17. Trepadora de punto directo no saque. Salto por aquí. Nada. Outro bon saque. Salen por pipe, fora, dentro. 19-18. Eubina xusta pero fora. Saca de novo número 13. Que bien Alicia. Qué pena. 19-19. Madre mía. Madre mía. Alba que coloca para Fátima. Fátima Moi boa finta. Saca o blockout. (20-19). Un arriba para as lucenses. penalti de Alicia dentro. Para Alicia. 21-19, piden o tempo morto. Que gana. 1, 2, 3. Creo que non fan nada básicamente. La liga supuestamente é un punto para 1, 2 para 2.
partido máis un sería 4-4, pero Sí, claro. pero iría a ser. Estamos agora comentando que cabe a posibilidade de empatar a puntos se nos levamos o partido 3-2, pero depende de como se leva a cabo o desempate, si por puntos ou sets a favor, os cales serían para o Noia. Ou enfrentamento directo. Sí, Non pode ser sabemos. enfrontamento directo tamén. Vai varilla. Semella que se non houbo cambios e que pode ser que sexa enfrentamento directo. Porque sea set, matemáticamente Finta. estarían dentro as noiesas de Va Carmen primeira con la mantendo a finta. categoría. Ahora Carla Vai bloqueo Pégalo. tocado. outra vez Carmen. Andamos en cadeira de rodas. ¡Vamos, calma! 21-21. Por 3, finta Alicia. Free. Pasa. Alicia que bloquea. 22. Increíble hoxe a actuación da xogadora coruñesa. A actuación inconmensurable hoxe, tanto no partido da mañán como no da tarde desta sesión dominical. E o saque precisamente Alicia. Sale por 4, Levanta defende Alicia. perfecto, pasa unha patata. Carla consigue pasar a outro campo. Punto para o posto do Noia, 22-22. E nada, toca seguir loitando, esta vez recibindo. Saca de novo a xogadora número 8, que tantos quebradeiros de cabeza nos está dando. Recibe Nat. Punto para as noiesas, a central contata a pelota. Andrés pide o tempo morto, 22-23, un abaixo. Piden concentración. Andrés dá máis indicación, xa que están abaixo na barcadora Xabaríns. A técnica noiesa pide concentración, por decir algo. Saca de novo a número 8. La primera va. Precisamos unha boa recepción, senón imos ir para a tumba. Pasan a Free, reconstrúe Noia, por 3. Poden reconstruir tras o bloqueo. Pasan fintas, así non se pode gañar un partido de voleibol. Chega Alba. Defensa increíble. Pasa a pelota. Intercambio. Risas de incredulidade. 23-23. Rimos.
E nada, 23-23. Estoy sudando más. Dan palmas arrítmicamente as noiesas. Producto dos nervios. Toca retomar este cuarto set, que pode ser o último, esperemos que non. Entra Ari por Alba. Entra Ari. Saca Carmen. Carla que remata. Pasa o balón. Hai que salir por 3. Por 3 para Alba, que quere a finta. Buena. Intercambio moi intenso. Pasa o balón. Pasa No no. segundo toque. Carla, o fondo. Están pasando fintas continuamente. Free. Venga, free. A 3, no, a Carla. 4. Celébrase fortemente o punto na bancada lucense, saca de novo Carmen, conxúrase antes de levar a cabo o que pode ser o derradeiro saque neste cuarto set. Punto de set para as lucenses, reciben as noiesas, sale por 3, gran defensa, pasa precipitadamente ao segundo toque. Carla que remata. Una ventanita aquí arriba. Una radial tienes para abrir una. Hombre, ahí está ya medio roto. Estoy sudando casi más que jugando. Un toque ahí y acaba de romper. Estoy sudando casi más que jugando. Fue Qué nervios. 25-23. Dios. Están perdiendo 23-22.
cambio ese de Alba, Clary. Tienes outra bolita de chocolate? Pois nada, retomamos o quinto e derradeiro set, non que se vai decidir a permanencia en primeira destes dous equipos. Acabo de consultalo. A almohada é o que gañe este set, é o que se leva a permanencia en primeira. Entón, xogámonos todo neste último set. O cal se disputará 15 puntos por diferenza de 2. Notanse os nervios en ambos equipos, ahora un pouco de desánimo na liña do equipo noiés. En cambio, vemos máis ánimo nas lucenses. Toca fozar neste quinto e derradeiro set, xa que nos xogamos todo a permanencia máis o pulpo do fin de semana que ven. Pois nada, vai dar comenzo. Sacan as noiesas, a xogadora número 20, que está de colocadora. Local para as noiesas. Cero. Salta de alegría. Recibe positivamente Natalia. Toca. Os reflexos. Ha pasado esta vez. Sabía que iba fora. E o saque Alba. Pulmón, saca al botero. Do saque. Pásase un pouco e cae. 2-1, punto para as nosas. Veña, vámonos. Everybody, let's go. Punto directo para as nosas, 3-1. Oxalá sexa así hasta o final, que non saque ninguna xogadora máis. Saca de novo, rompe a recepción, pasa no segundo toque. Sale Fátima, finta, coloca Irea, libero noiesa, sale por 2. Finta ya fora. Fuera, carajo, me cago. 4-1. Caras de póker nas noiesas. Pide perdón, pero bueno, non pasa nada. Temos hoxe unha gran actuación pola súa parte, tanto ao saque como na colocación. Nada. Y Fátima al saque. 5-2, estos fallos poden ser garrafais para o devenir deste quinto e último set. Ao saque Fátima. Bon saque. Sale por 3, finta. Poden reconstruir. De Alicia en diagonal cara 1. Piden tempo
Noia, 6-2, tempo morto. 4 arriba Xabaríns. Vemos indicacións das noiesas. Se puede, pero no hay que pagar. No. Se puede, pero desde el ordenador y no en todos los grupos. Reanúdase o xogo despois do tempo morto. E o saque Fátima. Perfecto, pon o saque en xogo. Reciben a noiesas, salen por 4. Toca o bloqueo. Que poden Alba que defender. saca. 4 toques. Seis, 3. Saca central número 5. Nada. Saca contra a rede. E agora o saque Alicia. Dalle outro Central respiro. número 4. A nosa xogadora saca Alicia. Entra Alba por 4. Bon saque de Alicia. Fora. Vaise. Bota a man a cabeza. A entrenadora. Cambio de pista. 8-3. 5 arriba. Faltan os 7 punteos para levarnos o noso obxectivo. Non podemos Sigue relaxarnos. sacando Saca Alicia. Pona en xogo. Free. Pasan. Que o que debe sacar a mesma xogadora, xa que é a máis floxa das receptoras. Vaise fora. Non pasa nada. Unha pena, pero moi boa aportación no saque ahora de Alicia. 5 arriba. Fuera. Saque directo, mala recepción. O comentarista Aro. E volverá a sacar Noia. Casi toca a liña. Carmen cinta. Pero a red. 9-6. E pide ahora tempo morto Andrés. Desde que foi a acción dos 4 toques noto a Carmen un pouco fora do partido. ¡Vamos, Xabarín! Nada, reanúdase o último set. 9-6. Fora. Saca. Menuda hostia, lle largou a pelota. 10-6. E o saque Carmen. Saca Carmen. Pon o saque en xogo, non lle regales, por favor. Non estamos para regalar nada, vale.
vai dentro, saca quen debe sacar, Va Free. pasan a Free, hai que poñela perfecta, salirá por 3, Alba. levantan Pasan 4. como gato panza arriba, Va Carla. sale por Finta. 4, finta, Arriba Alba. va, leva o punto, a central Noiesa, Calma, calma. 17, Cambio nas filas de Noia. A número 11 cambio pola 8. e nada, 17, 3 arriba as nosas, pero precisamos rotar rápido, senón isto vai se nos facer costa arriba. Falla. Está no e parece que non queremos coller o regalo. Turno saque para Carla, tan solo de poñer o saque en shock. A 3. Central número 7, con unha gran envergadura, fai punto, 11-8. 3 arriba para Xabaríns. E hai que sair. Recibe Fátima, 3 Alba. toca 12-8, turno saque para Lucense. Bon saque de Alba. Pasa a Free, Fátima refinta. vai a Varilla, unha pena, 12-9. Estamos a 3 da victoria, saca de novo a xogadora número 20, recibe ben, 3 para Alicia. no sé, 13-9, bravo, eso é. Escucha, yo salto de ahí si hace falta después. ¡Vamos, Xabarín! Veña, ¡Va, Xabarín, va! o saque Alba Otero, que penso que é o noso seguro de vida, un dos nosos seguros de vida, entre ela e os nosos centrais. Penalti. Van a Free, Por 3, sigue. bloqueo, pasa segundo toque, Por 3, nada. qué pena. Casi Bien, va, siguiente. sacan un... Recibe Carmen, Fátima remata. Bloqueo. sola central, Que bloqueo ahora la central de Noia.
Son momentos complicados. Eu tamén ahora mismo estaría dubitativo se pedir o ¡Va la primera! morto ou non. 2 arriba. Tamén nos faltan 2 puntos para podernos levar o partido. Poden reconstruir. Levanta a Free. Carla por 6. 13-12. ¡Calma, va! No la van a cagar Vai a ser un final de partido de infarto. Que pena de que Carla non a pasara por enriba da rede para seguir xogando, polo menos. Pero bueno, son gafes do xogo. Estamos todos un pouco nerviosos. Andrés está dando indicacións efusivamente. A técnica noiesa non tanto. A xogadora número 13 do Noia fai que é a que lle toca sacar. A verdade é que Benvi Hai que salir na primeira. Eso. Recibe ben. A 3, Alicia. Defenden as Noie. Pode defender Natal. Remata alto con... Precisamos poñer este. Va... No pasa saca nada. Fátima. Dentro. Saca. Sale por. Hay que ser. Que 13. Vemos cómo. Ahora saca 5 de Noia. Hai que sair na primeira. Vale. Por 3 con Alicia. Manda fora Alicia. 14-14. Hai que volver. É unha rotación un pouco complicada. Temos a nosa receptora máis baixa por 4. ¡Vamos, va, tranquilas! Ahora. Poco más, no sale para allá, jugador. Un poco más y le tira fuera todavía. Saca Alicia. No falla o saque. Calma. Punto de partido ahora para as noiesas. Estou un pouco hasta as narices da xogadora número 13. Hai que reconstruir ahora. Pasan o balón. Vale. Carla ahora. Finta. Chegan xusto. Penalti para Alba. Pasan o balón. Madre mía, qué tensión.
Aquí acaba deste partido. 17-15 o último set, bueno, 15-17, gana Noia. Bueno, tocará xogarla o fin de siguiente.